Assalamu алейкум, урматтуу калайык калк, назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Бүгүн сиздерге мен 38-ci берүүнү китептен көркөм окуп жана айтып сунуштамакчымын. Алгач кептин башында бирин-экин өтүнүчүбүз бар эле. Мына ошону айта кетейин, андан кийин сөздү улайбыз. Сиздерден өтүнүч туугандар. Кимиңиздер мүмкүн Facebook'тан, мүмкүн Шайырбек Абдрахман YouTube каналынан Манас баяны, Семетей баяны көрсөтүүлөрүн көрүп калсаңыздар, көзүңүздөр чалып калса, сөзсүз кыя өтпөй бөлүшө кетиңиздер. Анткени сиздердин бир эле жолку бөлүшүп койгонуңуздар канча деген калкыбыздын катмарына мына ушул бабаларыбыздын баянын жайылтууга өбөлгө болот туугандар. Ошондой эле дагы бир өтүнүч, мына биздин бул жерде жазылып турган М-банк номурубузга өзүңүздөрдүн колдоолоруңуздарды жөнөтүп, бизге көмөктөшүп, бизди колдоп сүрөп туруңуздар. Эмесе кепти уланталы. Ошентип баягы Карагул Коңурбайдын жылкычыларын башкарат экен. Бул жолу алагүү болуп алып, мен абыгый турганда, ушул жерге Манастын жаман баласы бут басып көрсүн деп мактанып жаткан учурда, бая Семетей менен Бакай алыстан Коңурбайдын жылкысына көз чаптырып тиктеп карап турушту. Түн кирип, кайра таң кашкайып атканда, тетиги жылкыга Коңурбай келип калды дейт. Жанында жандаган бир топ баягы аскерлери, ой мыктылары. Эми жылкычынын баары уктап жаткан кезинде айкырып ойготту дейт. Таң кашкайып сүргөнү, жерге жарык тийгени. Ал өкөнүн Коңурбай ат буроюн сыдырып, төгөрөктүн төрт бурчун төрт айлана кыдырып дейт да. Бул карып калса дагы, буурул сакал болуп, арып калса дагы, кайратынан жазбастан ошол Кытайдын кыйрын кыдырып жигиттери менен мына минтип тигил алыска чейин жер чалып барып, буруттан киши келип калбайбы кокус. Же болбосо Манастын баягы Семетей деген баласы тиги Темиркандын шаарына тентип кетти деп уктум эле. Ошол торолуп Манастан өткөн баатыр чыкты деп уктук эле. Ошол кум кууп келип калбайбы деп жер чалып кайгуул кылып мына ушинтип жүрөт экен. Анан баягы Карагулду каарданып бакырып Карагулду чакырып атат дейт да. Карагул жетти жүгүрүп, тизеси жерге бүгүлүп, жанагы эле кечинде алагүү болуп алып, мен абыгый турганда деп кол астындагыларга мактанып дердектеп аткан Карагул баягы Коңурбайды көргөндө дейт, тим эле учуп жетти жүгүрүп дейт, тим эле эки тизеси бүгүлүп, эр Коңурбай баатырга келин болуп жүгүнүп, бар экен иттин канаты дейт, канаты бар неме дейт, чуркап барды дейт да. Улугу келсе кашына ургаачыдай жүгүнгөн Кытайлардын адаты дейт. Бул Кытай элинин ушундай адаты бар. Өзүнөн улук бирөө келип кала турган болсо дейт, бирөөнү көрүп кала турган болсо тим эле жүгүнүп кызмат кылат деген сөздү айтып атат туугандар. Мына ошол кездеги алмустактагы сөз туугандар. Саякбай Каралаев атабыздын китебинде. Аны эми эл аралап көп жүргөн адамдар кайсыл элдин салты наркы кандай экенин жакшы билет. Мына ошентип анан кийин Карагулга муну айтат дейт. Кааласа эчен шундай тат Коңурбай кел берсип турат дейт. Атаңдын көрү Карагул, улуу талаа тар жолду учуна чейин мен чалдым. Улуу атактуу Алтайдан ошого чейин мен бардым дейт. Бул жагы Алтайга чейин барып келдим дейт. Алгараны жооруттум, көчүгүм кыйла ооруттум, какылдаган карга жок, куркулдаган кузгун жок. Дегин мага болбосо Кытай бейжинди чаап алам дей турган бир дагы эл жок, бир дагы эр жок. Биз баягында Кыргыздын кыргынына чыдап, Манастын артынан келип аңдып туруп айбалта чаап эсебин тапкандан кийин тигил Алтайга чейин мен ат бастырып барып жатам. Калдакта учкан жоор жок дейт кабыланым Карагул, өзүмдөн башка зор жок азыр деп мына минтип көпкөлөң тартып, канжасын алып чыгып, ага тамекиден бурдай тыгып,
Қытайдың оттық ташы бар екен, оттық ташын чарқ еткіре күйгізіп, бая қанжасының ішіне от қойғаннан кейін түтінін сорып, бұр дегенде тімеле айлананы тұман қаптап кеткендей болып, мына ментіп Қоңырбай тұрады дейді. Еми дейді, менің жолда өрдөгім, түлкім, құлжам, далай жерге қарауылшыларды қойып тыштағам. Маға келе тұрған болса, қандайдыр бір жо, қандайдыр бір қол, мына ошылардың барысы алдын ала білдіріп қойды. Мен тынч барып жатайын, ушунча жылдан бері аттан түшпөдім, Элвистің қиырын қайтардым. Тетіл бейжінде қанчада тей 40 шурқут қатыным бар. Ошолордың қойнында тынч уктап жатайын эми. Мұнау алғараны болса, ғырқ семіртіп алайын, жақшы қайтарым алды деп, жер жайнаған жылқының ішіне алғараны қалтырып, қарауылғы дайындап, аны мақтап, далысынан таптап, анан өзі ат алмаштырып, миніп алып тұрғаннан кейін су қойды дейді. Бір заматта Қоңырбайдың ізі суды жоқ болды, бейжінді көстей жөніп кетті. Ал мақтаусына алынған Қоңырбайдан жақшы кепті ұғып қалған қарауыл, жазыр еле шипаңдап қызмат қылып атқан қарауыл. Қоңырбайдың көзі мындай болары менен, бая кел берсіген кеветесіне келді дейді, жылқышылардың барысын шақырып, «Ей, тетігі жылқыдан, тандаман байталдардан қармап келгіледі, сойғыла, бүгін майрам, бүгін той, мына!» деп мына ментіп жылқыдан далайды сойдырып алып, ай қарарағынан алдырып алып, жолым үйді тіктіріп алып, мына ошаның ішінде жатып алып, күні кечке тетіл етінен бышырып алып, арақа тойып, қымыздан шиміріп, мына ментіп жырғап қуынап, Қоңырбайдың ал қоусын айтып, жанағылардың мақтаусын ұғып, мына ментіп тұрып қалды дейді. Алаңғыча болған жоқ, біраз күйгім тартып, күн өтіп, қаш қарайып баратқанда, бая бос баланы білесіздер, Семетейді түшінде көріп, анан қарауылға айтып келсе, қарағуланы урдуртып, саватып, не түшіңді, манастың баласын көріп қалған тұрбайсың ба, сен қиын болып қалдың бы деп, мына ментіп қордатып салбады біле. Ошол бос баланы алып келіп тұру, от жақтырып, қазандың түйін қаратып қойып тұрдағы. Қалған жылқышының барысы тетік қарауылды орап алып, қатқырықты қалың салып, қажылдашып, сөйлешіп, қарарағын шемеліп, қазы кертіп, жал жеп отырған екен туғандар. Бая бос бала қазан түйінде отырып, бір уақытта Семетейдің қараны көріп қалды. Ошол жерден эле қолында чычалап пычаласын барын ыргы тебейіп, абығы еле абығы баяғы келді баяғы деп жүрегі түшкөн неме тетик қарауылды көстөй қачып бозып жөнеді дейді. Аңғыча болған жоқ, Семетей артынан шып жетіп, баян манастан қалған зулпуқор суырып алып тұрып тетик жерде жылқычының барысын қалайманды салып бүт барын қырып жойырды дейді. Бірін тирүү қалтырған жоқ. Жанағы жерде тарталаңдап тұра албай атқан чаламас қарауылға жетіп барып жақасынан алып күп еткізіп жерге көтеріп тұрып чапты дағы, үстіне шығып сақал мұртын жылыйып желіп жібергенде баяғының оозунан сары зил кетіп мұрдынан қара қаны құйылып мұны шүнтіп жатып қалды дейді. Аңғыча тетігі тарталаңдап атқан қарағыл заматты өзгөрді дейді. Айланайын Семетей, ақыры түү келдің бе айланайын, ей! Қанша жылы біз сені күтіп жүрдік, Қоңырбайдың қордығына түтіп жүрдік деп, мұна менті үйсе олау, көрсе деген қарағыл, тетігі барса келбес чоңоқу, бейжімдегі аждардың оқусын бүткен, далай елдің тілін білген, далай елдің дилин билген, далай елдің сырын білген, қулығы башынан ашқан қуын емекен, шум немекен туғандар. Қып қырғызша Семетейге мына менті айтып, мен сенің атаңдың бір туғаны жодыр деген боламын. Ұғып тұр мені сөзімді дейді. Илгері Қытай бізді чапқанда, Қарақандың 8 ұл тентіп кеттік минетіп, адалеле ағыле авакеңден санасы. Менің атамдың аты бай болады. Түпкі жайын сұрасаң, ошо Қарақандың баласы. Қанқор манас шықты деп атын ұғып жұтынып, қан манасты табалбай қачып шықтым тетігі. Туңша шаардан құтылып дейді. Біз ошол Туңша деген шаарға құлғылы айдап кеткен болчу дейді. Атамдың аты бай болчу деп Бақайдың атасының атын айтып отады. Жанында осы Семетейдің Бақай жоқ, Бақай тетігі жақта қалған. Семетей таң қалып тұрып қалды. Бұл қайсы туған болып кетті. Айланайын аваке деп туғанын тапқанына сүйініп, ақ көңілдеме мына ментіп тұрады. Ал эми қарағұл болса сөзін анданары улап жатады. Ай дейді, Көкжал манасты табалбай келіп қалдым құлыным Қоңырбайға тұтылып. Кербенден ушақ сөз ұғып, ушы тұрған бейжінге жаққанын ер манас келген екен деу ғып.
каканга келип кайрылып кара кылып олтурган жолдошунан айрылып, музбурчак көкчөк кан өлүп, Бейжиңге кес болгон жандым бар өлүп, менин жой болот кылыч маталып дейт, Манаска жолукпай көзүм кашайып деп мына минтип жана карагул кууланып атат. Көңүлдө нечен тагым бар балам сүйлөсөм сөзүм дагы бар. Атакеңдин тууганы Баатыр Жоодур мен болом. Ар кимден ге уктум. Атаң Манас өлдү деп Темиркандын шаарына тентип барып чоңоюп, жетим кайра келди деп менин арманым жок ыйладым деп, аңча болбой Манас деп кадимкидей нары жакта жаткан айбалтаны алып алып, белине таянып алып Манас деп кош баштаса болот. Бир убакта Семетей муну мындай кебетесин көргөндөн кийин айласы жок ишенди. Ой, авам Жоодур угуптур деп бая дардаңдап Манастын уулу Байкуш: "Эй, жаш, кыят элем жаныңды." Билбеген адам уучет. Көөдөгүнүң Семетей кетип калсын садага. Жолум үйгө сыра албай, оолугуп калган экенмин жолдошум бакай, абам жок сизге жолугуп калган экенмин дегениңе көнөйүн. Билбеген киши ушундай. Айыбыма абаке, апакем канкейди алып берейин. Коңурбайдын санжылыкы кокуяба чыныңдайт, Кытайга салар бүлүктайт, кыргынга минер күлүктайт. Атам Манас арбагын тууган болсоң сыйлап бер. Чабышка минсе чарчабас, уурукка минсе уурбас, кагышка минсе камынбас, тулпарлардан сынап бер. Карды катуу баштайлы колго тийсе жанада, Коңурбайдын 40 жайсаң калтырбай кырып таштайлы деп жананы абакелеп, Семетей ишенип алып, мына минтип турат. Өзүнүн минип келген нар буурулун жайдактап туруп, тетигил жылкынын арасына кое берди дагы: "Аба, эми Манастын арбагын сыйласаң, мага ушул күлүктүн ичинен, ушунча жылкынын ичинен тетигил Коңурбайдын алгарасын таап бер, ошону минейин" деп мына минтип турганда, ой айланайын Семетей балам, сенден Коңурбайдын караты жанагы алгарасы айланып кетсин. Аны сөзсүз сага мингизем. Бу Коңурбайдын караңат капталында бар эле ал капырдын канаты. 40 күнчүлүк чөл болсо, кыйбаты мүшкүл күн болсо, чыдай жүргөн адаты. Караң калган чочконун куйругу саяң жалыңас, куушкан жоого болгон маш. Коңурбайдын ичетинен кийүүчү ок өтпөгөн тону бар керек болсо, Семетей сага кийгизем. Бу капырдын каратын бүгүн сага мингизем деп мына минтип турат дагы. Анан кээде Семетейге кайрылып: "Карган энең каныкей, картайган энең чыйырды. Ой, балам, энелериң аманбы?" деп сурап коет. "Бүгүн өктө жан бекен, атакеңдин берени Алмамбет менен Чубактан туулган тукум бар бекен" деп мына минтип да сурап коет. "Айланайын кулунум, бүгүн көрдүң Бейжиң калааны, муңдашым Манастан калган жалгызым. Бүгүн жолум үйгө түнөтүп, көргөзмөк болдуң конокту, айттырмак болдуң балам жомокту" деп мына минтип турганда, Семетей нар буурулду жана айттык жылкынын арасына кое берди дейт. Нар буурулдун адаты тетиги жылкынын баарын аралай барып тургандан кийин кыргызды көздөй баштап жөнөдү. Ошончо жылкынын баарысынан кетти дейт дүпүрөгөн бойдон. Баягы Семетей карагулдан Коңурбайдын алгарасын таап бер, ошону минейин дегенде, баягы карагул кууланып туруп, "Кыйды кара" деген ат бар эле дейт. Өзү мындай тулпар сындуу болгон менен колунан эч нерсе келбеген мындай шалдыр неме болчу дейт да. Ошол кыйды караны Семетей минди, ат тетигил бир кара комсоорок ат минип жүргөн дейт. Анан эми баягы топ жылкынын артынан экөө келе атышат. Жылкыны улам үркүтүп алдыга айдап, астыда болсо тетиги нар буурул баштап алган. Анан айрым варианттарда эртишка келип калган болчу дейт. Айрым вариантта, мисалы үчүн Саякбай Каралаев атабыздын вариантында Күрпүлдөгөн Сары суу деген жерге келгенде, ошол жерден бая сууну кечиш керек болчу дейт. Далай жылкынын баары сууну кечип баратат дейт. Өтө терең болчу бул суу дейт да. Мына ошол Сары суудан өтө бергенде тетигил карагул кыйшалаңдап, бая атын ойдолоктотуп, суунун аркы жээгинде калып калды дейт. Семетей болсо баягы кыйды караны минип алып, жылкынын артынан суу бойлоп ортого келип калган болчу дейт. Артын карап: "Ой, Жоодур аба, баспайсызбы" дегенде, "Өтө албайт окшойм" демиш болуп, мына минтип шыл тогулуп атканда, эми ушул тентип Байкуш кыргыз
жоодур абамды ушул жерде кантип калтырып, анан таласка бир абамды таптым эле, аны калтырып коюп, анан келе бердим деп, кайсы бетим менен барам деп, баягы кыйды караны буруп кайра чыга бергенде кыйды карасынан ал кетип акты дейт, сууну көздөп. Бир убакта Семетей акты. Ошентип сууга тетигил аты бир жакта, өзү бир жакта, мына минтип сууга агып жөнөдү. Карагул болсо бая жылкынын артынан келаткан күлүктөрдү өзүнчө бөлүп, аркы жакты көздөй айдап, кайра укургун камдап келип, Манастын жетими, мен сен эмес, сенин атаңды алдаганмын деп, анан кийин баштан ары укурук менен тартып калды дейт. Мындай кежигесинен нары кан кетти. Ошол сары суунун шыта кечүү, таш кечүү деп коет экен. Кытайча мына шыта кечүү дегенде эле бул таш кечүү деген сөз экен туугандар. Баягы нар буурулду, нар буурул менен бала кестен бери чоңойгон дейт. Үндөккө салып атып, анан нар буурулду чакырды дейт. Нар буурул келип сууну кечип, жетип, арты менен келип, баягы куйругулаш деп коет, куйругунан кармап, анан эптеп суудан сүйрөп чыгарып барып көздөй. Анан нар буурулга Семетей өзүнө келе калып туруп, жайдак минди дагы, анан кийин тетигил Карагулдун артынан кууп жөнөдү дейт. Баягы алгара деле бир аз тиш калып калган мал, нар буурул куюндай учкан бойдон артынан жетип баратат. Ылдый келе калганда тетигил алгара катуураак кетет дейт. Өйдө таяна бергенде нар буурул куйругураш жетип барат дейт. Ошентип анан кийин баягы Карагул Коңурбайдын алгарасын чаап баратат, артынан куйругулаш Семетей баратат. Баягы Карагулдун үрөйү учуп кеткен, эми жетип келсе канымды төгөт, ушул жерде калате сөөгүм карга кузгун чогуп жеп деп, мына ушундай түрдүү ойлорго батып алып анан кийин баратат. Бейжиңдин бери жагында Дыңша деген кала бар эле дейт. Ошол Дыңшаны көргөндө баягы Карагулга жан кирди дейт. Кытайынча калдырап, кычкыл сүйлөп, ай деп чаңырып баратат дейт. Тетиги Дыңшанын кароочулары көрүп калабы деп. Бирок Дыңшанын Карагулу дың укпайт. Баягы Дыңшанын эшигинен, капкасынан кире беришти. Анан кийин Коңурбайдын баягы алгарасына Семетей жетип барып, так куйруктан алып туруп, такынга басты дагы, көкпүр тарткан немедей, анан кийин сүйрөп барып алып нары жөнөдү дейт. Тетигил жактан баягы алгарада жөмман эмес, алынтылат астыны көздөй. Бул жактан нар буурул тартат. Семетей болсо куйрукту баягы колго орогон, такынга баскан, ошентип көкпүр кылып сүйрөп баратат. Карагулдун эсебин табам, тетигил жерге алып барып азыр жарам деп. Мына ошентип турганда Карагул өмүрү Коңурбай алгарага камчы салган эмес экен. Камчы менен такындан ары басып калды дейт. Мына мындай камчы тийгенде нар буурул жылдырбай турат эле алгаран дейт. Алгара тим эле октой учуп кетти. Бир убакта баягы куйругу Семетейдин колунда калды дейт. Куйругу жок, мулуңдаган бойдон, тетигинин сакалы жок, кудуңдаган бойдон анан Дыңшанын ичине кире качып кетти дейт. Эми бул жактан туугандар Карагулдун кебетесин көрүп коюңуздар. Коңурбайдын алгарасынын, Коңурбайдын согушка минген тулпарынын куйругу жок, мулуңдап, өзүнүн болсо сакалы жок. Муну ушинтип үрөйү учуп, боп-бос болуп, өңөлеттен кетип, коркуп, Коңурбайдын астына кирип барды дейт. Эй, киши жок дебедиң беле? Деп мына минтип чаңырып турат дейт. Коңурбай болсо тетиги Карагулду да карап койгон жок. Алгаранын кебетесин көрүп, ичи ушунчалык күйүп, айкырыкты салды дейт. Туугандар, калганын кийин көрсөтөдө айтып берем. Ага чейин аман туруңуздар, жакшылыктарыңыздар көп болсун.